Ona se nekaj špili. Da. Biće jebenice. Zato će biti. Možda bi ponovno. Živite za svoju sreću, nek se čuje vaš glas. Očekujemo kako će naši fanovi reagirati na ovo sve. Mislim da će biti dobre reakcije. 540, 550, 560. Daj, dobit ćemo kori na sljedeće godine. Daj meni ovo treba. Ovo će biti super. Kako making of snimamo? Kaj bez veze ono? Nemoj snimat tako me bez veze snimaš. Ne mogu vjerovati zašto su svi ovdje došli, a niko se neće snimati. Stvarno. Dođite napred! Živjeli!